Yazi le couple ehamba nengane yabo baye emall babuye kungasakhulunyiswana ngiloyo naloyo sekazibhadalele eTexini. Uma basaya baya kumnandi kuba ngubaby bayabhadalelana, baby ngizobhadala, uyima ngizobhadala, hawu bahlele esidini eyodwa, omunye udlala nengane. Hayi kufikwe emall kubanjanwe ngezandla ngabotikilekane, ingane ivisuka kubo iyodlala ingene ezitoro ibizwe, hayi wena buya uzolahleka. Kodwa kuphunywa emall kungasazwanwa ngoba uthi umama wengane, hayi yazi ngiyakhumbula endlini ikhofi liphelile, kuthengwe ikhofi. Hayi selithengiwe ikhofi, athi yazi umntwana akanama-under namakawosi, kungenwe kuthengwe ama-under namakawosi engane. Sekuthengiwe lokho naye soyakhumbula ukuthi abobra bakhe sebagugile, bathengwe bobra, igcina indoda ithi hayi no, imali ayisekho. Phela lana besizele ukuthi sizothenga i-uniform yengane. Uthe wena sekuzongena amakhaza, ingane ayinajezi, ayinazo izicathulo ezi-right for isikolo. Manje lezi zinto esiyithengile besingazelanga zona la. Isuke kube munyu. Isuke kube munyu, kuvele kuthiwe, hayi ke ngabe awufuni ukuthenga nathi, hamba ekhaya sizokuthola ekhaya. Ngiloyo sothi hayi soyaduba. Soyaduba uthi hayi mina ngizosala la mall nengane yami sibone ukuthi senza njani, siyithengele into esizidingayo, hamba usishiye la. Uthi loyo sosale uthi hayi phela ngikwazi ukunishiya lana size sonke, bantu bazothini manje sengibuya ngedwa nani ningilandela ngemumva. Kuthiwa hayi angisho awufuni ukhipha imali yakho, awufuni ukhipha imali yakho ukuthi isebenze izinto zasendlini, kodwa uma uphuma uyocitha usebenzisa imali yakho nabangani bakho asibi nenkinga, kodwa uma kumele uthengele ingane uba nenkinga. Ayisuka hamba ekhaya. Hayi indoda ibekezele ithule ithi no, ngicela singajiki ngamunye, ngisengizanibukela nje kodwa imali ayisekho. Kuphela ilanga lonke basemall kubuyelwe emumva kungasakhulunyiswana, ilocal leyo abayigibela from emall ibamikisa endlini, kube ngiloyo soyazibhadalela. Mama wengane sobhadalela yena nengane, ubhuti loyo sosibhadalela yena yedwa. Makwehliwa sebayalandelana. Ungafunga abantu abayongena ebhangi noma abantu abayongena e-ofisini elithile kuyalandelwana yiqueue kanje, sebayalandelana kukhulunyiswana. Kwenzeke kukhona izinto ezithengiwe le emall indoda beyingafuni zithengwe. Lezo zinto zishiwe eTexini. Kuthiwa ulithathile iplastic elibovu, liphi iplastic elibovu? Leli belinezicathulo zengane, le futhi engifake khona ubrown ngithengele wona. Kuthiwa hawu ngoba lelo plastic beliphethwe nguwe nengane, indaba ningaphumanga nalo. Ingane ithi hayi mina ngithe umama uzolithatha, nomama uthi mina ngithe wena uzolithatha phela ngoba izinto bowunenkinga ukuthi ngizithengile. So mina bengingafuni ukubonakala. Kuthiwa hayi imali engaka.